Poštovani gledalci, dobar dan, pozdrav sa stadiona Crvene zvezde. 128. put najveći klubovi srpskog fudbala odmeravaju snage u prvenstvenim utakmicama. Crvena zvezda i Partizan, dakle, po 128. put u borbi za bodove, u derbiju, naravno, ne samo ovog 18. kola Meridian Super Lige, već i u derbiju, naravno, našeg fudbala. Atmosfera na stadionu Crvene zvezde onakva kakva i dolikuje večitom derbiju, a na tribinama se nalazi negde oko 25, možda i blizu 30.000 navijača po vedrom, na prvi pogled lepom, ali ipak hladnom vremenu, i možda je to razlog što nema više ljudi, odnosno što ima još praznih mesta na tribinama stadiona Crvene zvezde. Delije su početak meča, odnosno izlazak fudbalera na teren obeležila ovom bahtijadom. S druge strane, na južnoj tribini, posle nekoliko derbija, dosta navijača Partizana koji su, eto, za ovu utakmicu i prekinuli onaj svoj bojkot i došli da pomognu fudbalerima u crno-belim dresovima. Dakle, očekuje se jedan verujem interesantan susret, tim pre što jedni i drugi imaju dosta novih fudbalera u svojim redovima. Vidjet ćemo kako će se mladi igrači Partizana snaći na terenu na kojem Partizan nije dobio u prvenstvenim utakmicama više od 10 godina, odnosno poslednji trijumf Partizana na ovom stadionu dogodio se 2001. godine u kup utakmici. Iste godine Partizan je na svom terenu sa mladom Crvenom zvezdom, to je za sada poslednja pobjeda u šampionatu crno-belih nad crveno-belima. Dakle, pre početka meča jedna svečanost, naime, glavni odgovorni urednik sportske redakcije Večernjih novosti, Jovan Sekulić, uručit će pehar kapitenu Crvene zvezde Dejanu Milovanoviću, jer je on izabran za najboljeg fudbalera našeg šampionata u prošlogodišnjoj, odnosno u tradicionalnoj anketi Večernjih novosti. A evo i sastava u kojem će nastupati jedni i drugi. Dakle, videli ste sastav Crvene zvezde, ponovit ću ga nešto kasnije. A evo i Partizanov, dakle, kralj Rukavina Bajić, Lazetić, Mihajlo Lomić, Lazić, Marinković, Tomić, Smiljanić i Maletić. Formacijski će to izgledati sasvim drugačije, a Crvena zvezda, dakle, kao domaćin, Ranđelović na golu, tu su još Anđelković, Đorđević, Koroman, Đokić, Burzanović, Georgijev, Gaj, Milovanović, Basta i Kastiljo. I naravno sastav Crvene zvezde formacijski izgledaće drugačije. Crvena zvezda će krenuti sa centra, a glavni arbitar je Ninoslav Spasić iz Surdulice. Trener je naravno Dušan Bajević i Miroslav Đukić. Prvi večiti derbi Miroslava Đukića na klupi Partizana, ali i prvi večiti derbi za čak 9 fudbalera koji se trenutno nalaze na terenu. 5 igrača Partizana i 4 fudbalera Crvene zvezde prvi put igraju ovakav susret, odnosno tradicionalni derbi između dva naša najbolja i najpopularnija kluba. Evo prvog napada Partizana, lopta u 16-tercu, interveniše Anđelković i Crvena zvezda i Partizan igraće u sličnim formacijama 4-2-3-1 sa po jednim isturenim napadačem. Za Crvenu zvezdu špica igra Dušan Đokić, za Partizan Žarko Lazetić, koji je upravo bio u posljednju lopte. Dobra intervencija Ibrahima Gaja i evo auta za crno-bele. Uspeo je Senegalac da loptu izbaci ispred Lazetića, igrača koji je u prvom delu sezone za Bežaniju postigao pogodak upravo na ovom stadionu kada je bilo nerešeno 1-1. Pokušava Lazetić, Gaj, riskantna, ali uspešna intervencija Ibrahima Gaja, preverio Đorđe Lazića, igrač sa broj 14, jednog od petorice debitanata u timu Partizana, a na drugoj strani Igor Burzanović, dobar potez sada Milovanovića i to je prvi prekršaj. Lomić je faulirao kapitena Crvene zvezde. Evo, to ćemo vidjeti još jednom, brži je bio Milovanović, došao do lopte, a Marko Lomić ga je faulirao i prvi oštar start, eto, nakon nešto više od 1 minuta igre na Marakani. Crvena zvezda je u ovo kolo ušla sa prednošću od 12 bodova u odnosu na Partizan, koji će verovatno zadržati tu poziciju i bez obzira nisu do ove utakmice, jer je Mladost Zapatina uzela samo bod, ima, dakle, i ona trenutno 30, ali nešto slabiju gol razliku od Partizana, a na
četvrto mesto i OFK Beograd koji je izgubio danas od Vojvodine sa 1:0, odnosno evo i kompletnog rezultata, dok se još igra nije razvila. Mladost Banat 1:1, OFK Beograd Vojvodina 0:1, Voždovac Hajduk 1:2, Zemun Borac 0:2 i Smederevo Bežanija 2:0. To su dakle rezultati mečeva od 18. kola koji su već odigrani. Lopta za Partizan, Rukavina će igrati po desnoj strani, još jedan bivši fudbaler Bežanije sa brojem 33. Takođe na desnoj strani Darko Maletić, koji je u Partizan došao tokom prvog dela sezone, ali tek dolaskom Đukića ovaj fudbaler dobija značajnu minutažu i evo upravo prekršaj nad Maletićem, start Ibrahima Gaja i slobodan udarac za crno-bele. Treći minut susreta. Pored lopte su Marinković i Lomić i izgleda će ipak Marko Lomić šutirati iz ovih pozicija. Mladi reprezentativac, odnosno kad je za reprezentaciju dobro šutira, pogodio je nekog u živom zidu. Anđelković, sada Castillo, oduzima loptu Castillo i pravi priliku za kontru svojim saigračima. Dobro je, međutim je postavljen Rukavina, zatvorio je Antonije Rukavina tu uputinu na sredini terena, odnosno odbrani Partizana i ponovo lopte za domaće. U ekipi Crvene zvezde, za razliku od meča sa Bežanijom, je i Dušan Basta koji je utakmicu propustio. A u startu 11 je Igor Burzanović koji je na svom debiju u crveno-belom dresu postigao pogodak, ali protiv Bežanije u prethodnom kolu nije bio u startu 11. Nema Trišović, on je na klupi. A uz njega tu su, što se Crvene zvezde tiče, Banović, Pantić, Milijaš, Tutorić, Tadeo i Kurović. Za Partizan Olman Jovšić, zatim Zajić, Obito, Lazarević, Rnić, Bosančić i Jovetić. Lopta za Ivana Tomića, sada Smiljanić. Još jednom pokušava Partizan da napravi kontrapad. Gaj brži od Maletića, ali vidi se da će ti napadi po desnoj strani izgleda biti prilično forcirani kada je Partizan u pitanju. Milan Smiljanić, pa Marinković i još jednom lopta za fudbalere Partizana. Intervencija Dušana Đorđevića. On je takođe debitant u večetnom derbi, koji je u Crvenoj zvezdi već dosta dugo, ali na prethodnoj utakmici na stadionu Partizana on nije bio u postavi crveno-belih. Još jedna lopta za domaće, prekršaj i sada Castillo do Georgijeva, ali zahteva sudija Spasić da se lopta vrati i ponovo za jedan slobodan udarac. Ističe 5. minut, Milovanović prema Georgijevu. Burzanović ne dolazi do lopte, još jednom Marinković. Lopta ponovo za uslovno rečeno goste, odnosno za goste iz Ruske. Partizan, Marinković. Još jednom Rukavina pokušava da upusli Žarka Lazetića i ponovo lopta za crno-bele. Ovih 5,5 minuta inicijativa na strani Partizana. Lazetić, još jednom lopta van terena, ovoga puta izbacio Blagoj Georgijev. Ali izgleda da je načinio prekršaj tom prilikom i dosuđen je dakle slobodan udarac za Partizan. Evo kako za severna tribina, gde po tradiciji ima najviše navijača, počuvajući sva 4 dela stadiona Crvene zvezde. Ponovo Marko Lomić pored lopte. U 16-tercu dosta fudbalera Partizana, dobar skok Castillo, čini mi se, je bio i Ibrahim Gaj, sada Basta, odnosno Đokić ipak oduzima loptu, potom Koroman, tačnije bio je to ipak Dejan Milovanović, izgubio je loptu kapitan Crvene zvezde, onda načinio i prekršaj i evo još jednog slobodnog udarca za Partizan, čiji su kontranapadi prilično žustri. Ovo je taj prekršaj Milovanovića nad Lazićem. Đorđe Lazić je došao iz Mladosti iz Lučana u zimskom prelaznom roku i već prigradio dakle mesto u prvoj postavi crno-belih. Još jedan slobodan udarac za Partizan. Basta interveniše, ponovo pokušava Lazić.
Georgijev. Sada će Crvena zvezda biti u prilici da organizuje kontru, ipak to nisu dobro, odnosno precizno odigrali Georgijev i Burzanović. I lopta ponovo van terena. U toku je 8. minut meča, bez prilika za sada, ali uz nešto više lopte u posledu mnoga fudbalera Partizana i inicijativa dakle na strani gostujućih fudbalera u prvom periodu meča. Tomić, još jednom Lazić, kada su prilazi dosta zatvoreni za fudbalere u crno-belim dresima, pokušava Burzanović i još jednom lopta za Partizan. Lopta za Maletića, ne prolazi ovo dodavanje, dobro je bio postavljen Gaj, ali tu je Rukavina. Evo sada dobre prilike, nema ofsajda, šansa za Partizan i da vidimo sada da li je to bio jedan esterac ili ne. U svakom slučaju opkolili su fudbaleri Partizana Srbiju Spasića, ništa od penala i sada će dobiti Ivan Tomić žuti karton zbog očiglednog psovanja glavnog arbitra, ali da vidimo šta se zapravo dogodilo. Evo da vidimo ovde da je bilo ofsajda najpre. Ovde izgleda da ofsajda ipak nije bilo, ali da vidimo dalje, sudija nije podigao pomoćnik zastavicu i ovde start Đorđevića. Iz ovog ugla se ne bi moglo reći da je bio prekršaj, ali možda ćemo vidjeti iz nekog drugog ugla još ovu spornu situaciju. Uglavnom prvi, dakle, sporni moment nakon 9 minuta igre i prilično žučni, burni protesti fudbalera Partizana koji očigledno imaju veliku ambiciju da prekinu tu crnu seriju neuspeha na stadionu Crvene zvezde i uopšte seriju neuspeha protiv velikog rivala. Nije uspio Maletić da dođe do lopte, za sada veliki pritisak gostiju Korovan i prekršaj Rukavine nad Oglenom Korovanom. 10. minut je u toku, dakle 0-0. Evo da pogledamo još jednom ovu situaciju. Lopta je bila kod Lazetića koji je uputio napred Tomić i Đorđević. U ovom duelu ne bi se moglo reći da je ovde bilo prekršaja Đorđevića koji je desnom nogom zahvatio loptu i mislim da je sudija Spasić, ukoliko je suditi po ovom kadru, bio u pravu. Dakle, nije bilo prekršaja Vladimira Đorđevića nad Ivanom Tomićem, kao što nije bilo ni ofsajda, na što su ukazivali fudbaleri Crvene zvezde za začetku ove akcije crno-belih. Dakle, prošlo je 10 minuta igre. Georgijev. Tomić, pa Smiljanić. Još jedna lopta za Maletića. Startovao je glavni Georgijev, ali prekršaj bugarskog reprezentativca. Lopta ponovo za fudbalere Partizana. Crvena 5, Velimir Bajić, jedan od najiskusnijih fudbalera Partizana, ali bez obzira što je odigrao dosta derbija, ni on nema pobedu u crno-belom dresu protiv Crvene zvezde. Samo su iz ove postave Partizana Ivica Kralj i Ivan Tomić osetili tu slast triumfa nad velikim protivnikom. Poslednji put, rekoh, Partizan je u prvenstvenim mečima pobedio Crvenu zvezdu sa 3-1, 96. i tada je gol Partizana čuvao golman koji danas brani, dakle, Ivica Kralj. Ovo je Marko Lomić, lopta za Partizan. Još jednom Lomić.
Pasta dobro skače. Georgijev, odnosno Burzanović. Lopta ponovo za crno-bele. Milovanović. Lično pokretiv. Žarko Lazetić. Za sada deluje na svim delovima terena. Anđelković ipak zaustavlja Maletića. Još jednom Ranđelović, pa Brahim Gaj. A sada čini se da vezni red Crvene zvezde ne funkcioniše, odnosno da igrači sredine terena u crveno-belim dresovima gube taj rat mali na sredini sa kolegama iz protivničkog tabora. Vezna linija Partizana značajno pokretljivija. Đorđević je sada izgubio loptu i dobit će žuti karton, odnosno dobio je žuti karton zbog ovog prekršaja nad Tomićem. Eto, debitant u derbiju redova Crvene zvezde. Vladimir Đorđević dobija prvi žuti karton zbog ovog goštog starta nad jednim od najiskusnijih fudbalera Partizana i nekapitenom Ivanom Tomićem, kapiten naravno Ivica Kralj. Ponovo Lomić. Lomić prema Lazetiću, ali se napadač crno-belih nalazio u offside poziciji i eto još jedne prekinute akcije. Gaj, presing u njemu igra Marinković, koje je dalo rezultata jer je to naterao Senegalca na grešku. Ponovo lopta za Rukavinu. Marinković. Nisu uspeli sada fudbaleri Partizana da napravi više na desnoj strani, da napravi akciju. Još jednom Burzanović, duel sa Milanom Smiljanićem i prekršaj Igora Burzanovića. Evo kako je doskorašnji igrač pobjedničke budućnosti napravio faul. Sada prekršaj pravi Rukavina nad Vladom Georgijevom. Dušan Bajević, dakle, pobedi Crvenu zvezdu u svom drugom derbiju, a s obzirom na promenu sistema takmičenja, realno očekivati da će ove sezone još dva puta večiti rivali odmeriti snage u drugom delu sezone, odnosno nakon 22. kola, da nas podsjetim, Liga se deli na dve grupe, prvih šest koji će se boriti za titulu i naravno drugih šest koji će se boriti za opstanak u Ligi. Partizan teoretski još nije izmedio to mesto među šest, ali u svakom slučaju treba i realno očekivati da će Partizan ne samo uspjeti, nego i zadržati drugu poziciju i za Crvene zvezde. Vidjet ćemo naravno nakon večetnog derbija koliko će iznositi razlika, koja u ovom trenutku iznosi 12 bodova u korist domaće ekipe. Evo još jedna intervencija Brahima Gaja, odnosno lopta je pogodila Maletića i odbila se van terena. Đokić, sada prekršaj nad napadačem Crvene zvezde, Pasta i Lazić u kadru. Evo slobodnog udarca za domaći tim. U toku je 16. minut susreta, Dejan Milovanović šutirati, ali udaljenost prilično velika, više od 35, možda 40 metara od gola Partizana, od Ivice Kralja. Milovanović, snažan šut, prvi pokušaj, eto, domaćih, posle 16 minuta igre, i to bez šanse, već to prilično ambiciozan pokušaj kapitena domaćih. Ponovo Lazić, uz njega je Pasta. Evo još jednom ćemo vidjeti ovaj šut Milovanovića, jak, ali naravno imaš mnogo šansi da sa te razdaljine samog Kralja. Đorđević i Lazetić u duelu. I novi aut, još jedno ubacivanje sa strane za Marka Lomića. U sredini veoma veliki broj fudbalera, svi su izgusnuti u ovom prostoru od 20 metara. Sada se to malo menja
kreću napred futbaleri Partizana. Gaj još jednom uspešniji od Nebojše Marinkovića. Aut za Crvenu zvezdu, aut za Dušana Bastu, koji je jedan od, što se večitih derbija tiče, i najiskusnijih u taboru Crvene zvezde. Uz naravno kapitena Milovanovića. Ponovo lopta van terena, ponovo lopta za Crvenu zvezdu i još jednom Dušan Basta. Burzanović nije uspeo da se oslobodi Lomića i na kraju aut za goste. A bit će još jedno ubacivanje, izuzetno veliki broj prekida. Lopta se, čini mi se, više nalazila van terena nego na njemu u ovih 18 minuta igre. Evo još jednog ubacivanja sa strane. Lomić. Dobar potez Lazića, sada je to šansa za Partizan. Lazetić i dalje, međutim sada je u ofsajdu bio Lazić, aktivirao se mladi fudbaler Partizana i potpuno ispravna odluka pomoćnika Igora Radojčića. Evo još jednom, bez obzira što se lopta odbila od Kastilja, aktivirao se u ofsajd poziciji Lazić. Đorđević, bolji skok od Lazetića, sada Kastiljo ka Đokiću, nema, međutim, to je šansa za Crvenu zvezdu, prejako upućena lopta ka najboljem strelcu Crvene zvezde i šampionatu. Đokić je postigao za sada 10 pogodaka. U Partizanu Marinković i Odito sa posebno su najefikasniji futbolisti, što Nigerijac trenutno sedi na klupi. Milovanović, Burzanović, tu je i Lomić, prekršaj ponovo Igora Burzanovića, ali vratit će se lopta na mesto faula, na mesto prekršaja. Evo kako je novopečeni zvezdaš i reprezentativac Ilične Crne Gore, dakle načinio prekršaj nad Lomićem. Mihajlov, lopta ponovo za Lomića. Lazetić, prekršaj Đorđević, imaće dosta problema Vladimir Đorđević sa iskusnim veoma kvalitetnim futbolerom kako je Žarko Lazetić. Bez obzira što je ovo prvi večiti derbi, nema respekta puno ka crveno-belima i pokazuje to još i u dresu Bežanije, nekog postigavši i pogodak za svoj tadašnji tim na početku ove sezone na ovom stadionu kada je bilo 1-1. Vanđelović, lopta napred, upućena ka Đokiću, ali još jednom nema opasnosti za kralja, sada Lazić, bacio se Lomić na toj levoj strani, drugu varijantu izabrao Lazić, ali dobra intervencija Anđelkovića, međutim greši igrači Crvene zvezde, Georgijev tačnije, ali Gaj ispravlja tu grešku. Izneo loptu Senegalac, traže sada prekršaj sa kluba Partizana. Da li je to bio nenamerno udaranje, odnosno, evo da vidimo, ovde je, da, nenamerno želji da se ipak izbegne kontakt s protivnikom, Gaj dok zakočio protivničkog igrača, odnosno, videli ste na koji način, lopta ipak za Crvenu zvezdu, 20 minuta, dakle, bližimo sredini prvog poluvremena, a ovo za zvezdu, slobodno za zvezdu, Georgijev. Ispred Koromana interveniše Mihajlov, ponovo lopte za domaći, sada je tu bio Anđelković. Burzanović, još jednom Anđelković, Luka možda za centaršut i evo to će biti prvi korner za Crvenu zvezdu. Posle 22 minuta igre. Koroman. Burzanović, ponovo Koroman.
Pokušava reprezentativac Srbije da se oslobodi dvojice protivničkih igrača. Marinković poduzeo loptu, onda start bez prekršaja, start Dejana Milovanovića. Aut za Partizan. Vidite da ovdje Koroman zavrlo kod desne ruke, ima povredu i ipak u takvom stanju nastupa na ovom večitom derbiju. Sada faul ponovo nad Koromanom. Prekršaj čini se Maletića, ali u svakom slučaju još jednom slobodan udarac za Fudbalere Crvene zvezde. Znao da se malo težest igra ipak prenosi na polovinu Partizana, barem Filić je prethodnih nekoliko minuta. Milovanović, dobar skok Bajića. Još jedan Basta, evo lopte ka Burzanoviću, ali prekršaj Igora Burzanovića. Lopte za Fudbalere u crno-belim dresovima, ponovo lako, brzo stižu na polovinu Crvene zvezde igrači Partizana. Lomić, da vidimo, nema kornera. Lomić je poslednji dodirnuo loptu. Ništa od udarca iz ugla. Da vidimo ko je u pravu. Ovde je Đorđević startovao, ipak je to trebalo da bude korner. Evo, videli smo i sada grešku, dakle sudija, štetu Partizana. Burzanović, još jednom Igor Burzanović, faul Tomića nad igračem Crvene zvezde. Ovako Burzanoviću, koji se zaista dosta očekuje, ali su nekako igrači Partizana u toj defenzivnoj liniji sredine terena uvek uz Burzanovića po dvojica. I videli smo da do sada mladi igrač Crvene zvezde nije imao puno prilike da se razmakne. Sada dobra kontra Partizana, evo velike prilike. Lazić u šansi, Lazić. Sada je to šansa, nova prilika. Basta je intervenisao, šutirao je Tomić. Ponovo lopta van 16-terca. Zaista je nevjerovatno šta su sada propustili fudbaleri Partizana. Velika, najveća za sada prilika, ali evo već kontra crveno-belih Koroman, međutim dobra intervencija, čini mi se, Branimira Bajića. Nešto kasnije ćemo vidjeti šta se događalo malo čas u 16-tercu Crvene zvezde, ali eto, ostaje konstatacija da je Partizan propustio veliku priliku da dođe do vodstva. Gaj. Još jednom Burzanović igra rukom i lopta ponovo za fudbalere u crno-belim dresovima. 25 minuta igre je proteklo. Za sada Partizan inventivniji, može se reći i bolji s obzirom na sve ono što smo gledali, mada za sada nije bilo puno prilika niti velikih uzbuđenja, ali eto, 2-3 puta su u kaznenom prostoru već bili igrači Partizana u kaznenom prostoru Crvene zvezde u dosta izglednim situacijama. Još jednom Partizan u akciji, ponovo nema ofsajda i Ranđelović brži od protivnika. Evo da vidimo šta je malo čas bilo. Lazić, ovo je snimak iz kontra ugla, dakle Lazić je ušao u kazneni prostor, onda je prilično loše rešenje izabrao. Tu je bio Basta, već na drugoj strani situacija koja je mogla doneti promjenu, ali da se vratimo ovoj prethodnoj prilici. Šutirao je Tomić, pogodio Bastu, čini mi se u grudi. Faktički je Dušan Basta spasao gol, mada se mora priznati da je veoma loš šutirao Ivan Tomić i iz te pozicije imao zaista više mogućnosti, odnosno šansi da postigne pogodak za svoju ekipu. Lazetić sada pokušava, nema faula. Basta, dobar potez, lopta za Koromana, evo prilike sada za kontru Crvene zvezde, četvorica igrača u crveno-belim dresovima ispred i dalje Koroman koji pokleva s predajom lopte i na kraju greši i već to sada stvara šansu Partizanu da on uzvrati kontranapadom. Maletić još jednom greši, odnosno gubi duel Maletić, oduzemo loptu Đokić, sada Anđelković, Anđelković, ponovo Đokić, u sredini je Georgijev,
Burzanović takođe, ali loš pas Đokića i eto, nevjerovatno koliko loših poteza u veoma kratkom periodu. Izuzetno veliki broj grešaka u onim klasičnim fudbalskim elementima, to davanje na malo prostora, dakle malo čas Maletić, sada Đokić i svakako da u tim lošim potezima ne možemo dati za sada ni u kom slučaju visoku ocenu, ni prelaznu ocenu zapravo nečetnom derbiju, evo Anđelkovića. Đokić na Georgijevu, ofsajd pozicija Blagoja Georgijeva. Ivica Kralj do Miloša Mihajlova. Lomić. Još jednom Lomić šalje loptu ka Marinkoviću. Gaj uz Marinković. Za sada Senegalac dosta dobro komanduje jedinom odbranom i ovaj posao koji je imao ga je dosta uspešan način obavio. Evo lopte za Đokića, ponovo zastao Castillo. Burzanović ispred sebe ima Antonio Rukavinu, ide Burzanović, prekršaj, evo slobodnog udarca za Crvenu zvezdu, faul koji je činio, čini mi se, Bajić, ali da vidimo, krenuo je kroz sredinu odbrane Partizana, Igor Burzanović, Bajić ili možda Milas Miljanić, činili su prekršaj, ipak Bajić, ovde je prvi kontakt rukom i 20 metara, udaljenost lopte od gola Ivice Kralja, evo još jedne prilike možda i prve za Crvenu zvezdu, ali još jedne prilike i slobodnog udarca za Dejana Milovanovića. Videli ste da je Bajić dobio žuti karton zbog faula nad Burzanovićem. Evo kolika je udaljenost lopte od gola. Evo i grafici, međutim Milovanović nije bio opasan po protivnika u ovoj situaciji prilikom ovog slobodnog udarca. Dakle, bližimo se u 30. minuta, vidite kako otprilike su popunjene tribine na stadionu Crvene zvezde, negde između 25 i 30.000 gledalaca. Georgijev je pao, Burzanović zaustavlja ga Milas Miljanić. Još jednom, dakle, lopta za fudbalere Crvene zvezde. Gaj. Sada je Castillo načinio prekršaj, prednost dozvolio Svilje Spasić, ali vidjet ćemo da li će kazniti Castilja eventualno kasnije. Faul Tomića i da, evo sada da vidimo, Spasić će Castillo pokazati žuti karton, da zbog onog oštog starta. Dobra odluka sudije. Ekvadorac je treći fudbaler, drugi u crveno-belom taboru koji je dobio karton, a evo da vidimo, to je taj prekršaj nad Tomićem i karton za reprezentativca Ekvadora, jednog od prvom delu sezone najboljih fudbalera Crvene zvezde, a osim toga je dosta efikasno. Castillo koji je postigao 4 pogotka. Sada je Đokić činio prekršaj u napadu i želi da dođe do lopte i do dobre pozicije. Evo i zahvat Đokića i povlačenje Bajićevog mjesta. Ide sudija Spasić. Burzanović dalje, ali nema prolaska pored Bajića. Sada dobro igra iskusni Branimir Bajić. Već lopta na suprotnoj strani. Evo Lazića. Propušta Andrij Đorđević, a na kraju videli ste, raščistila je Zvezdina odbrana tu situaciju. Inače je crveno-beli
raspolaganju, Stojanović nije imao neki od igrača. Povreda, evo Basta prolazi, šansa je to sada za Crvenu zvezdu, Konoman, međutim loše reaguje Georgijev, ponovo loš potez, izuzetno veliki broj početnički loših poteza. Ofsajd je mogao da bude da se aktivirao Basta, onda nije bio u ofsajdu, a Konoman nije krenuo ka lopti, tako da sudija nije imao potrebu da diže zastavicu, osim toga i sudija, odnosno Partizan Partizana je uspio da bez problema tu loptu pokuti. Dakle, videli ste još jednu interesantno loše odigranu akciju Crvene zvezde. Nema Bajalice, ni na klupi, nema ni Milanka Raškovića. Drugi su bolesni, odnosno povređeni. Možda igrači koji bi mogli da konkurišu da sastav baš za ovaj meč i koji bi možda mogli da pomognu Crvenoj zvezdi. Ali naravno na klupi Bajević ima veliki broj fudbalera i verovatno će u nastavku trener Crvene zvezde nešto menjati. Za sada Đukić čini mi se da nema razloga za veliki broj promena, ali bi moglo očekivati da u nastavku Vlade Jovetić dobije priliku pre svih. Evo Burzanovića, još jednom van terena, često se lopta nalazi u nogama Igora Burzanovića, preko njega pokušavaju igrači Crvene zvezde da probiju odbranu Partizana, ali međutim za sada Burzanović dosta dobro čuvan i nema podršku pre svega saigrača u veznom redu Milovanoviću. Sada Milovanović i Smiljanić, faul Milana Smiljanića. Đokić, ponovo loše dodavanje. Evo nove kontre Partizana. Lazić, Lomić nije stigao do lopte, na vreme ističao Vladimir Đorđević. Što više od 10 minuta do odlaska na odmor. Crvena zvezda Partizan 0:0. Lazetić i Gaj. Iskusni scenodavac se snašao, dobro se ogradio i na kraju, bez obzira na taj trud Žarka Lazetića, do lopte je došao Ivan Anđelović. Evo kako je ovde Gaj ipak došao u posled lopte, onda uspio da je sačuva. Burzanović ipak drži Lomić, Basta. Tomić. Maletić. Anđelković ga zaustavlja. Ali na kraju i popravlja svoj prethodni loš potez Maletica da greši Anđelković i sklizvala mu loptu iz ruku. Još jedno Anđelković, Burzanović, Castillo. Iz prve pokušava Milovanović, stigao do lopte, Đokić, veliki broj oštrih startova u jednoj akciji. Dva igrača već van igre, ali ne zaustavlja se napad Crvene zvezde i sada lopta sa strane za domaće. Anđelković. Đokić ponovo loše dodaje, a onda i faul Burzanovića. Lopta za crno-bele, lopta za Ivicu Kralja.
Mihajlov. Nema, međutim, nastavka akcije za Partizan, prekršaj na sredini terena. Koroman nije pomaknut na pristojno, odnosno propisano ostojanje. Sada imamo da pogrešim igrači Partizana, pokušao je Đokić da im oduzme loptu, međutim evo sada rukavine i Anđelković. Potez Anđelković, ali onda i grešku predaje lopte i još jednom rukavina, nema ofsajda. Evo situacije koja je mogla ponovo doneti jednu priliku Partizanu, ali Brahim Gajić za sada ipak komanduje Zvezdinom odbranom na uspešan način. Preseko je i ovo dodavanje Senegalac i sad je to korner za crno-bele, odnosno prvi korner za crno-bele. Dobar centar šut, evo prilike, 1:0 za Partizan. Strelac Miloš Mihajlov. Prvi gol Mihajlova u dresu Partizana i prvi gol na večitom derbiju ovog fudbalera. Da vidimo to još jedan put, odličan centar šut Marka Lomića i potpuno neometan stoper Partizana na jedan zaista efektan način postiže pogodak. Jer Anđelović je krenuo, onda video da ne može do lopte, vratio se, ali to je bilo već kasno, odnosno nije uspeo da se vrati i pokrije taj ugao i eto Miloša Mihajlova kao strelca vodećeg gola za Partizan. Mora se konstatovati da je Partizan zaslužio ovo vodstvo u ovom prvom poluvremenu. Nekako mnogo motivisanije su delovali crno-beli, barem u ovih 40 minuta u odnosu na bezidejnu i prilično sapetu ekipu Crvene zvezde, barem u ovom periodu susreta. Sada Bakljada naravno stiže tribine, potraće taj prekid još nekoliko minuta dok se te baklje ne pogase, odnosno uklone s terena, a mi gledamo još jednom taj vodeći pogodak za Partizan, Miloš Mihajlov, dakle strelac gola kojim je Partizan u 40. minutu ili 41. dalično poveo, dakle, na Marakani sa 1:0. I dalje, dakle, nema nastavka utakmice, dalje Bakljada, a evo kako je izvanredno skočio Mihajlov i doneo prednost crno-belima. Dakle, eto, Miroslav Đukić može da bude za sada zadovoljan i igrom, ali pre svega rezultatom. Njegova ekipa na dobrom putu da, eto, u lošu, crnu seriju Partizana na Marakani prekine, ali ovo što vidimo, još jedan zaista u najmanju ruku divljački manir, bez obzira o kome se radi, ali eto to, bez obzira na sve što se govorilo o raznim zakonima, još uvek se to događa na fudbalskim terenima i vidjet ćemo kako će reagovati naša organizacija. Sada sukob Koromana i Smiljanića, velika gužva, sada će to biti i tuča, očigledno da su nervi popustili, velika gužva, nadamo se da će sudija Spasić uspjeti ovu gužvu da raščisti, da vidimo šta se dogodilo. Milan Smiljanić je bila je gužva, videli smo da je Koroman bio u duelu s Smiljanićem, vidimo i Dejana Milovanovića, pokušava Ivica Kralj kao najiskusniji da smiri strasti. Evo da vidimo faul Smiljanića ovde nad Anđelkovićem. Uz malo psovki, onda kontakt sa Koromanom. Onda je Koroman tu uzvratio Smiljaniću. Onda se tu
stvorila gužva, krenuo je Milovanović na Smiljanića i zaista ovakve scene nisu potrebne, ali bilo je tu svega i svačega i sa jedne i sa druge strane. Da vidimo šta će reći sudija Ninoslav Spasić. Nevjerovatno da su prošli bez žutih kartona u ovoj gužvi, ali da vidimo, ipak je tu konsultacija sa pomoćnikom. Neko će dobiti karton. Dejan Milovanović. Evo Burzanovića. Prilika je to bila za Crvenu zvezdu. Ponovit će se Slobodan udarac, potpuno ispravno odluku da Milovanović drugi karton, ali mislim da ostalo samo na tome. A možda još neko od aktera ove gužve mogao da dobije makar žuti karton. Međutim, eto, tako je presudio sudija iz Surdulice Ninoslav Spasić. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Koroman. Još jednom lopta za Partizan. Maletić sada hitro grabi ka 16. Crvene zvezde. Stigao ga je Koroman, međutim, greši Lazetić. Sada je Đorđević. Đokić. Lopta ka Burzanoviću. Burzanović, evo centar šuta, Georgijev i prva prilika za Crvenu zvezdu, ali lak posao, ipak je to bio za Ivicu Kralja. Lazić, 45. minut u toku, ali verovatno će se igrati bar još 4 minuta zbog ovih prekida koji su bili posle gola Partizana, ali posle ove guže malo čas. Evo Tomića, dobar zapravo pokušaj, nije uspeo, ali bila je to zanimljiva ideja Ivana Tomića, na kraju ofsajd i lopta za Crvenu zvezdu, ovo je Nebojša Mariković. Ponovo Đokić. Loše, nepropisno izveden aut i lopta za Partizan. Pogrešio Georgijev. Novi slobodan udarac. Da vidimo koliko će se još igrati. 3 minuta, dakle, u nadoknadi od prvog poluvremena, s tim što je već 45 sekundi prošlo. Partizan, dakle, na putu da to ovaj prvi deo meča reši u svoj korist. Vodi 7-0. Anđelković, Castillo. Ponovo Rukavina dobro postavljen. Na kraju aut za Partizan. Lopta za Lazetića. Pasta. Izgubio je duel sa Lazićem, još jednom Partizan u kontranapadu. Ide Marko Lomić i da vidimo ko će biti tako gol out. Ali pitanje koliko još ima vremena za Crvenu zvezdu da organizuje poslednji napad u ovom delu susreta. Partizan, dakle, vodi 7-0 na dobrom putu, ne samo da to prvo poluvreme reši svoju korist, već i da čitav ovaj meč, ako se ljuti prema tradiciji, završi
u svoju korist, jer i na jednom derbiju tim koji je gubio posle prvog poluvremena nije pobedio. I na jednom derbiju, naravno, kada su pitanje utakmice Partizana i Crvene zvezde. Još jednom Georgijev. Evo prekršaja novog i nastavlja se, rekao bih, agonija u igri Crvene zvezde. I sigurno je da će Bajević neke stvari menjati u drugom delu susreta. Mislim da će odmah po ovom angažmanu Ivice Kralja Spasić značiti kraj prvog poluvremena. Ipak još malo se igra i ovog momenta je završen prvi deo meča. Partizan vodi golom Mihajlova 7:0. Rekao bih, zasluženo vodi, iako smo gledali jedan izuzetno nekvalitetan fudbal i izuzetno loš derbi u ovom prvom poluvremenu. Dakle, Partizan koji je od početka bio više motivisan, više mu je, barem tako izgledalo, stalo da triumfuje na ovom meču. Stigao je do vodećeg gola u 39. minutu na ovaj način. I to je Miloš Mihajlov koji je postigao svoj prvi pogodak u večitim derbijima i savladao Ranđelovića. Iz drugog plana odlično skočio, nije ga, čini mi se, do kraja ispratio Đokić i eto radosti za crno-bele. Dakle, Partizan je ovim golom rešio prvo poluvreme u svoju korist u jednom, da ponovim još jedan put, prilično nekvalitetnom prvom poluvremenu 128. večitog derbija. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, sa stadiona Crvene zvezde. Dakle, očekuje se početak drugog poluvremena utakmice između Crvene zvezde i Partizana, drugog poluvremena 128. derbija večitih rivala. Partizan vodi nakon 45 minuta igre 7:0 golom koji je postigao Miloš Mihajlov, golom koji je postignut u 39. minutu posle kornera i odličnog skoka mladog štopera Partizana. Eto, crno-beli su stigli do prednosti, do vodstva. Može se reći zasluženog vodstva koje, eto, Partizan ima i koje mu daje dobre šanse da ovaj derbi završi pozitivnim rezultatom. Podsjećam još jednom, nikada u istoriji večitih derbija nije izgubio tim koji je vodio na poluvremenu, odnosno, da se izrazim kladioničarskim rečnikom, nikada nije bilo prelaza iz 1-2 ili 2-1 i vidjet ćemo da li tako može nešto da se dogodi danas, ali sudeći po igri Crvene zvezde, domaći su sada u dosta velikom problemu, no ulazak Aleksandra Trišovića umesto Georgijeva će možda nešto promeniti. Vidjet ćemo ostalom kako će se stvari odvijati u nastavku susreta. Partizan kreće sa centra, to je, dakle, za sada jedina izmena u taborima večitih rivala. Trišović sa brojem 14, dakle, umesto Blagoja Georgijeva koji je igrao prilično slabo, prilično loše u prvom poluvremenu, ali ne samo on, već i uglavnom većina fudbalera Crvene zvezde, naročito onih iz veznog reda, i domaći tim čestito nije ni zapretio Ivici Kralju. Vidjet ćemo šta će se uvoditi u nastavku. Evo Burzanovića u situaciji da uradi nešto, plevao je, izgubio loptu, nema ni prekršaja i sad odmah nova kontra Partizana. Smiljanić loptu šalje napred. Pasta. Intervencija Mihajlova, Igor Burzanović. Koji je mnogo toga želeo da uradi, ali su njemu uglavnom odvodili fudbaleri Partizana imali veliku pažnju, dobro ga motrili, dobro držali, odvajali i Burzanović za sada nije bio opasan po gol Kralja, ali evo sada prilike na drugoj strani za Partizan. 2:0, Žarko Lazetić, 2:0 za Partizan u 47. minutu. Eto Lazetića, ali da vidimo, nema gola. Nema gola, poništen je pogodak
uzaludna radost crno-belih. Da li je Spasić video ofsajd ovde? Evo da pogledamo, obratite pažnju, evo gde se nalazi Žarko Lazetić u ofsajd poziciji. U ofsajd poziciji Lazetić i eto, zakasnila, ali ipak ispravna odluka arbitara. Dakle, ništa od vodstva Partizana od 2:0. Da je pogodak priznat, naravno bi to bila greška, ali bi u tom slučaju Partizan bio pred velikom prednošću, odnosno Crvena zvezda već i ozbiljnim problemima što se ovog meča tiče njegovog ishoda, ali eto, videli smo da se Lazetić ipak nalazio u nedozvoljenom položaju. Evo i ovde takođe ofsajd pozicije registrovane i lopta sada pripada fudbalerima Partizana, ali da vidimo da li će Maletić stići. Izuzetno mnogo prostora imaju fudbaleri dakle Partizana, ali mora se priznati da su znatno pokretiviji u odnosu na igrače crveno-belim dresovima. I za sada, eto, debi trenerski Miroslava Đukića u večetim derbima potiče kod njega i Partizan u pozitivnom tonu. Basta u ofsajdu Đokić. Nekoliko spornih situacija u ovih 48,5 minuta igre, ali za sada možemo konstatovati da je Spasić sve video, odnosno dosta dobro sarađuju sa pomoćnicima. Evo nove greške odbrane Crvene zvezde. Prevaren je Anđelković, velika šansa sada za Marinkovića. Đorđević na kraju dolazi do lopte. Đokić, Burzanović, sada loptu traži Koroman. I dalje Burzanović nije uspeo da preda loptu. Lazić. Pokušava Maletić, zaustavio ga je Dušan Anđelković. A onda i na kraju lopta stiže do Ranđelovića. Basta. I Nemanja Rnić će možda uskoro u igru. Još i Basta. Lazić mu oduzima loptu. Lopta za Maletića. Maletić pogodio je Gaja. Sada Basta. Gaj, još jednom Anđelković, ali vidite kako presing na odbrambenu liniju vrši igrači Partizana, pogrešio je Gaj. Evo nove šanse, Đorđević međutim zaustavlja Lazetića u čistoj situaciji, dakle 1:1. Mogao je to da iskoristi u prethodnu grešku Brahima Gaja. Žarko Lazetić, sada već Đokić na polovini Partizana. Trišović. Interveniše Mihajlov iz pozadine Castillo. Uspešno u ovom delu bio je Ivan Tomić, sada Marinković. Lomić. Lomić i Basta. Dobar potez Lomića, ali ipak pre fora, odnosno loptu osvaja Vladimir Đorđević. Basta. Lazić. Lazić i dalje. Zaostao je Basta, sada Lomić. Nova prilika za Partizan. Marinković. Velika je to bila sada gužva u šezdestercu i dalje Lomić. Ali ovoga puta teže nego u prethodnom pokušaju. Izlazi na kraj sa Dušanom Bastom i na kraju nema ni kornera za Partizan. Interesantno je koliko su zapravo izgubili samopouzdanje pojedini igrači Crvene zvezde. Burzanović. Još jedna lopta
prema Poromanu, to je Smiljanić. Poromana i Smiljanića. Dobro se snašao Mihajlov, sada odmah Lazić u novoj situaciji da razigra nekog od saigrača, međutim pogrešio je. Anđelković, Trišović, i on greši, međutim Anđelković ponovo osvaja loptu Milovanović. Još jednom Trišović, pao je Anđelković, ide Trišović. Neko će dobiti žuti karton, da li Maletić? Zbog prekršaja sleđa nad Trišovićem. Još jedan, dakle, igrač četvrti, čini mi se da peti, koji dobio žuti karton, peti žuti karton. Trišović, lopta u 16-tercu, evo prilike, Đokić, kakva je to šansa, Castillo i 1-1. Sekundo Castillo postiže svoj peti gol u šampionatu i Crvena zvezda, eto, iz prve prilike u drugom poluvremenu i uopšte na utakmici, rekao bih, koja je stvorila izjednačena rezultat. Ubacio loptu, čini se, Burzanović u 16-terac, nije tu dobro reagovao Lomić, a onda iz drugog pokušaja Castillo je loptu ubacio u prazan gol Partizana. Evo da pogledamo još jednom, tamo je bio Ibrahim Gaj, ofsajda nije bilo. Ovde je Đokić šutirao i onda pogledajte, Gaj jeste van, odnosno iza odbrane Partizana, ali bez uticaja na igru. Castillo postiže pogodak i Crvena zvezda, eto, stigla u 53. minutu do izjednačenja. Još jedan, dakle, pogodak Castilla. Interesantno, ovo je njegov prvi pogodak nogom koji je postigao u ovom šampionatu. Sve ranije golove, odnosno 4 prethodna pogotka, postigao je udarcima glavom u dresu Crvene zvezde. Dakle, eto, Ekvadorac izjednačio rezultat za svoj tim i sada ćemo verovatno gledati što drugačiju igru, ali pitanje da li i kvalitetniju u odnosu na ovaj prethodni period susreta. Gaj, Đorđević, Ranđelović greši, loše ispucava loptu. Novi kiks, ovog puta golmana Crvene zvezde, zapravo prvi, ali novi kada su u pitanju ovako loši udarci fudbalera i jednog i drugog tima koji smo videli večeras, sam danas na ovom derbiju. Slobodan udarac sada za Partizan. U igru će i Zajić. Priprema, dakle, Miroslav Đukić prvu izmenu u svojoj ekipi. Zajić je u prvom delu sezone uglavnom bio standardan kod Bješića. Sada će dobiti šansu u nastavku susreta, ali da vidimo umesto koga, da li umesto Ivana Tomića. Dakle, iskusni Tomić ulazi brži, ofenzivniji vezni igrač Bojan Zajić, što očito suggeriše kako će igrati Partizan na nastavku i kakve su ambicije Partizana. Videli ste kako se sada poneo prema pomoćnom sudiji Ivan Tomić. Još jednom loptu u 16-tercu. Evo prilike, Bajić i ponovo vodi Partizan. 1-2. Branimir Bajić je iskoristio tu nesmotrenu, loše postavljenu odbranu Crvene zvezde i postigao pogodak. Dakle,
57. minut, drugo vodstvo Partizana večeras. Evo kako je sve to izgledalo. Nisu uspeli Đokić i Gaj da dođu do lopte. Tamo je bio Mihajlov i potpuno sam Branimir Bajić postiže pogodak. Eto, Crvena zvezda je primila 2 gola. Oba su za Partizan postigli pogodke odbrambeni fudbaleri, odnosno 2 štopera, Mihajlov i Bajić. Dakle, eto, toliko o igri odbrane Crvene zvezde na ovom derbiju. Drugo vodstvo Partizana i eto prvog pogotka Bajića u derbijima. Potpuno sam. Štoper Partizana savladao je golmana Ranđelovića. Krenut će Crvena zvezda sa centra, dakle u 57. minutu treći pogodak na ovom derbiju, za razliku od prethodnih, već smo videli 3 pogotka, mada, rekoh, to može samo donekle dati pozitivnu ocenu u ovom derbiju, gde smo videli mnogo loših, nekvalitetnih fudbalskih poteza. Partizan vodi, dakle, drugi put večeras sa 2-1, ovoga puta, dakle, gol je postigao Bajić. Evo Smiljanića, još jednom Marinković, i uspeo Kastiljo da mu oduzme loptu, Zajić i Trišović, prekršaj Trišovića. Romić. Još jednom faul. Milovanović je nepropisno zaustavio Milana Smiljanića. Zaustavljena igra, izvisna reklamacija, pomoćnog sudije, lopta ponovo ide kod Ranđelovića, mora da Nova Crvena zvezda ispuca loptu 50, dakle 9 minuta je proteklo. Đokić. Kastiljo i Zajić, sveži odmorni Zajić, odmah je uspeo da umakne svojim čuvarima. Intervencija Ibrahima Gaja. Trišović. Burzanović još jednom ga zaustavlja. Milan Smiljanić dosta dobro motri na fudbalera Crvene zvezde. Kastiljo se do Gaj, nova intervencija i onda u ofsidu čini mi se Lazetić. Đokić iz pozadine Milovanović, lopta za Koromana, u sredini je Burzanović, evo prilike Burzanović, sada Trišović i na kraju je promašio loptu Trišović i čini mi se zakačio Zajića, ne namerno naravno, ali i neoprezno. Evo da je situacija, vidjet ćemo to naravno još na izvornom snimku. Koroman je uspio da uputi centar šut, nije zakratio loptu Burzanović, a onda Trišović loše zakrata loptu, ali ne i Zajića, mada rekao nije to bilo namerno. Oporavio se igrač Partizana, zapravo podigao se i nastavit će meč. Ivica Kralj ispucao loptu, 61 minut igre, odigran na stadionu Crvene zvezde. Partizan vodi sa 2-1. Svega 7 pobjeda Partizana na Marakani, prvenstvenim mečevima, ali to posle 10 godina
crno-beli su za sada blizu tog triumfa. Mada naravno da je kraj utakmice preostaje još pola sata i dalje sve moguće, ali prema ono što smo gledali do sada, Partizan zasluženo vodi. Koroman još jednom pokušava da prođe, nema faula, ipak ima, ipak je svirao Sudija Spasić, prekršaj Lomića nad Koromanom, ali tek u ovom nastavku susreta je nešto zapađeni Koroman, evo lopte sada Castillo i ofsajda nema. Velika šansa da Ekvadorac još jednom zatrese mrežu Ivice Kralja. Evo da pogledamo, ovde je ipak Đokić bio u ofsajdu. Ofsajd koji nije sviran. Dušana Đokića, uključeno u tom pravcu, bacio se Castillo iz plana, on nije bio, ali eto, možemo govoriti o jednoj pogrešnoj odluci arbitara. Lazetić. Još jednom zaustavljena igra, faul koristi Crvene zvezde. Dolazi Zajić pored Đorđevića. Dalje Zajić. Nova prilika za crno-bele. Sada Gaj izbacuje loptu. Rukavina. Na kraju aut za fudbalere Crvene zvezde. Uđu će loptu ubaciti Anđelković. Traži Cajgrović da se pokrenu, međutim nije imao mnogo izbora slobodnih. Cajgrovića, lopta sada za Partizan. Bajić. Aut za crno-bele. Sada ne žuri Rukavina. Antonije Rukavine. Pojačanje Partizana izbežanje i člana mlade reprezentacije Srbije. Castillo. Milovanović. Ponovo lopta za Partizan, još jedan Bajić. Castillo, sada Burzanović ima dosta prostora, odlučio se za asistenciju Krišoviću, potom Anđelković, prekršaja nema, odmahuje sudija Spasić, evo sada već na drugoj strani, vidite za kontra Partizana Maletić ka Marinkoviću, Marinković, Lazetić, velika prilika, Lazić šutira i dalje šansa, 3-1 za Partizan. 3-1 za Partizan, Nebojša Marinković. Strelac, pogotka. Videlo se u startu ove akcije i nakon odlično odigrane kontre da će to biti velika šansa za crno-bele. Na kraju iz, čini se, ipak trećeg pokušaja fudbaleri Partizana postigli su gol. Ovde je Marinković prevario Đorđevića, odlično je Lazetić, možda ne svesno, ali otvorio veliku šansu Laziću. Za trenutak se spasao Ranđelović, ali onda na kraju Nebojša Marinković postiže svoj, čini mi se, 8. pogodak u šampionatu i to je velikih, ubedljivih 3-1 za Partizan, koji sada eto na nekih 25 minuta pre kraja meča ima šansu da posle više od 10 godina pobedi u prvenstvenim utakmicama Crvenu zvezdu na Marakani, odnosno da zabeleži prvi trijumf uopšte nad velikim rivalom posle više od 5 godina, odnosno skoro 6 godina, od 2001. Dakle, kada su crno-beli pobedili u kupu na ovom stadionu
odnosno u šampionatu na svom terenu sa 2:1. Dakle, evo, podsjećanje na rezultat, zasluženo ubedljiva prednost crno-belih. Neko je dobio žuti karton, verovatno strelac gola, Marinković zbog onog skidanja dresa. Ili Milan Smiljanić. Milan Smiljanić, a u igrici sada i Milan Turović umesto Anđelkovića. Jedino što je preostalo, dakle, Bajeviću je da igra sa dvojicom napadača, ali pitanje je koliko će to sada značiti Crvenoj zvezdi. U igrici još jedan igrač, dakle, Eli Tadeu. Dvostruka izmena, umesto Anđelković, umesto Koromana u igru ulazi Brazilac Eli Tadeu. Više se očekivalo od reprezentativca Koromana, očigledno da je ta pauza ostavila traga na njegovoj igri. Dakle, na dobrom putu za sada Partizan da prekine tu seriju i da smanji razliku u Crvenu zvezdu na 9 bodova. Inače, pre 10 godina, odnosno u oktobru 96. kada je Partizan ostvario taj za sada poslednji život na ovom stadionu prvenstveno, u prvenstvenim mečevima bilo je 3:1 za Partizan. Vidjet ćemo da li će ovaj rezultat ostati ili će ipak biti još golova. Basta, prekršaj Dušana Baste ili da vidimo kontra faul ipak. Lopta za pudalere Partizana, faul Baste. Lazić. Zaslužen za ovaj treći gol Partizana, jer je propustio priliku da on sam bude strelac. Kažemo Basta. Tadeu, evo Purovića. Basta, Đokić je u sredini, traži loptu, ofsajda nema, evo Đokića, Purović, šanse to i veliki promašaj sada. Velika šansa za Crvenu zvezdu, prva za Purovića, tek što je ušao u igru, traži Đokić, čini mi se prekršaj, traži stelac, ali evo da vidimo što se dogodilo ovde. Lopta upućena ka Dušanu Đokiću, koji je pao posle kontakta s Milićem, ali lopta već pobegla i bila u posledu Milana Purovića. Tačno je duel Đokića i Bajića, ali odnosno Ivice Kralja, kada iz ovog ugla pogledamo, koji je povukao napadača Crvene zvezde, ali videli ste gde je lopta bila u tom trenutku i čista šansa za Purovića. Ostaje 1:3, dakle, prednost crno-belih. Tadeu, prekršaj u napadu Milana Purovića. Videli ste situaciju malo čas koje šanse koje imala Crvena zvezda, ofsajda nije bilo. Na rezultat koji trenutno važi, odnosno prednost Partizana 3:1, Miroslav Đukić i dalje prilično miran, ali eto može biti itekako zadovoljan onim što su njegovi prikazali do sada i ovim rezultatom koje trenutno nedostaje jedna korner zastavica i zbog toga ovaj prekid. A mi ćemo tu pauzu popuniti tako što ćemo vidjeti ovaj treći gol Partizana. Najpre šansa Lazića, odbrana Ranđelovića, ali onda Marinković spretno, smireno loptu šalje u prazan gol. Dakle, Partizan vodi sa 3:1 i dalje nema zastavice. Evo jedne
interesantne komične scene, verovatno su uzrok petarde, ove baklje koji su navijači Partizana ispalili. Igra je međuvremenu nastavljena, 72. minut, dakle nekih 20 minuta pre kraja. Višević je sada na poziciji levog spoljnog igrača, odnosno vratio se nešto defanzivnije posle izlaska Anđelkovića. Burzanović bi trebalo da više igra po levoj strani u ofanzivnijom delu, a na desnoj elite delu uz dva napadača, dakle promena formacije u 4-4-2, međutim koliko će to promeniti i bled utisak, popraviti taj bled utisak koji su ostavili igrači Crvene zvezde u ovom 128. derbiju. Dakle, dok se ne nađe zastavica, sledeći prekid. Stani, nemaš zastavicu, kako da si... Po propisima, odnosno pravilima golske igre, jednostavno takva je situacija i sada ćemo čekati verovatno da se nađe nova zastavica. Eto, interesantna situacija, ne sjeća se da se ovako nešto dogodilo skoro, ali nekako one bakle i petarde koje su bačene su spržene tu zastavicu, što možete vidjeti, i zbog toga se sada ne igra, odnosno prekid, ali čini mi se da će ipak sudija Spasić dati znak da se uskoro zaigra, ili još uvijek čekamo, igrači pokušavaju da ostanu zagrejani, dosta će ovo uticati na nastavak igre, dakle prilično je hladno i ovaj predah, ovaj prekid zapravo nikome ne koristi. A mi ćemo se još jednom podsjetiti na pogodke iz drugog poluvremena. Ovo su detalji, dakle iz 53. minuta kada je Crvena zvezda izjednačila na 1-1 golom Kastilja, međutim to poravnanje rezultatsko trajalo je svega 4 minuta, jer je u narednoj akciji crno-belih Bajić bio strelac i vidjet ćemo taj pogodak, i to na ovaj način 2-1, dakle za crno-bele posle slobodnog udarca koji izveo Lomić i nespretne intervencije Gaja i Đokića. Potpuno sam Branimir Bajić donao je prednost Partizanu, a onda u 66. minutu posle ove akcije i kontra Partizana Nebojša Marinković postiže gol za trenutnih 3-1 za crno-bele, koji su eto na dobrom putu, na nekih 20 minuta pre kraja, koliko će se verovatno još igrati, stignu do pobjede na Marakani posle više od 10 godina. Igra će se nastaviti ovog momenta, vidjeli ste, stigla je konačno ta zastavica. Zvanično 76. minut, ali mislim da će biti 5 minuta nadoknade na kraju. Đokić. Još jednom lopta pred kaznenim prostorom Crvene zvezde. Đorđević pa Ranđelović. A priprema Miroslav Đukić. Novu izmenu, ući će Mladi Jovetić u igru.
eto njegovog debija na večetnom derbiju. Stevan Jovetić će dobiti šansu u preostalnom periodu meča umesto Nebojše Marinkovića, strelca trećeg gola za crno-bele. Dakle, Marinković ulazi, a ulazi u igru Jovetić. Aj, Čuka! Aut za Trišovića, aut za Crvenu zvezdu. Nema kome saigrača da uputi loptu. Trišović video sada Purovića, Vencija Mihajlova. Još jednom Đorđević, Burzanović, Castillo. Još jedan dobar potez Maletić, izuzetno brzog Darka Maletića, ali Gaj nije uspio da ga zaustavi. Još jednom lopta za Partizan, Lomić, Jovetić. Zajić. Neopšte odobravanje navijača Partizana, nekoliko 4 sekundi je trajalo ovo dodavanje crno-belih i na kraju ipak lopta za Zvezdu, prekršaj Lazetića. Ponovo lopta u korist crno-belih, koji polako, ali sigurno privode kralja ovaj meč. Đokić. Još jednog Basta. Ispao iz igre Milovanović, ali nisu uspjeli to da igrači Partizana nastave. Dobar potez Lazića. Tadeu. Još jednom Mihajlov, odnosno Lovića, prostite. Smiljanić. Jovetić. Zajić. Stiže ga lopte Ranđelović i na kraju uspjela da je čvrsto prigrabi. 80. minut susreta. Trišović. Crvena zvezda ove sezone na svom terenu je uspjela pobedi samo Bežaniju, sve ostale mečeve rešene u svom korist, ali eto, bližio se prvi poraz na Marakanu u ovom prvenstvu. Lazetić, umakao je Lazetić sada igrača na Crvene zvezde, stigao je nekako Basta, ali i dalje Lazetić nastavlja akciju. Smiljanić, došlo je do sudara između Zajića i Burzanović, ipak ponovo lopta za Partizan i slobodan udarac ispred 16-terca, prekršaj Trišovića koji će dobiti žuti karton. Izuzetno ljut Aleksandar Trišović, da li na arbitre, na sebe ili na saigrač, u svakom slučaju je prirođen da na ovakav način završi meč, jer je ovo njegov drugi žuti karton i Crvena zvezda, dakle, ostaje sa 10-toricom. 82. minut susreta. Evo kako je Trišović faulirao Maletića.
koji je bio na putu da ga zaobiđe i s obzirom na to da mu je to drugi žuti karton, Crvena zvezda uz ovaj rezultatski debakl završila meč i nekompletna, ostaje se 10-toricom, a Partizan će izvesti slobodan udarac. Iz dobre pozicije šutirat će Lomić. Ova strana, ova pozicija mu odgovaraju i da vidimo sada da li to može iskoristiti Marko Lomić. Samo do živog zida Đokić interveniše, pokušava Purović. Još jednom Purović. Pao je Milan Purović. Prekršaj koje Crvene zvezde, prekršaj Zajića, vezovog fudbalera Partizana, odnosno Nebojše Marinkovića koji je napustio igru i Mladog Bosančića. Tadeu Kralj pokušava i uspeva da dođe do lopte. Đokić u offside poziciji i to je do koga se sudio. Iako je bilo nekoliko spornih elementa, mislim da su arbitri danas veoma dobro sudili i videli sve te situacije, na pravi način reagovali. Jovetić. Zajić. Sada Maletić. Lopta ponovo, 60. Crvene zvezde, Ranđelović. Ipak brži od, čini mi se, Rukavine. Purović. Sada nema prekršaja. Lomić. Dobar potez Marko Lomića. Sada sve ide od ruke igračeva Partizana. Zajić. Nekako je uspio da dođe do lopte Igor Burzanović, no sve manje vremena za Crvenu zvezdu. Smiljanić. Gaj. Priprema Miroslav Kutić i Runića, koji će dobiti šansu preostalih nekoliko minuta. Iako je prednost ubedljiva, ipak ne želi da ništa prepusti slučaju crno-belih. Crnići će pojačati odbranu liniju svoje ekipe u završiti susreta, ali kako igra Crvena zvezda u napadu nije to toliko potrebno. Lazetić, velika prilika i 4-1 za Partizan. Žarko Lazetić je postigao pogodak da definitivno zapečati sudbinu Crvene zvezde u ovom 128. derbiju, a ovo će biti možda i najubedljiviji trijumf Partizana na Marakani. Eto, čekali su više od 10 godina crno-beli da pobede u prvenstvenim utakmicama na ovom stadionu, a sada su to učinili na jedan zaista ubedljiv i impresivan način.
prosto ne postoji odbrana Crvene zvezde na ovom meču, što je dokazao Lazetić sada. Prethodno Maletić izuzetno dobro reaguje i daje loptu Lazetiću koji je završio na pravi način akciju. Evo, još jednom ćemo vidjeti čitavu ovu akciju. Čini se da ovsada ipak nije bilo, jer je tamo zaostao Tadeu, ako je suditi po ovom uglu, ali eto, pogodak priznat, 4-1 za Partizan i sve je gotovo što se ishoda derbija tiče, iako je i pre ovog pogodka tim Partizan imao zaista ubedljivu prednost, sada je to već pod Crvenu zvezdu ponižavajući 4-1 i Basta i Tadeu su iza, odnosno na kraju liniji sa Lazetićem regularan pogodak, dakle 4-1 i verovatno fudbaleri Crvene zvezde jedva čekaju da se završi ovaj susret u kojem su odigrali ispod svih očekivanja i čini se da postoji ni najmanja senka na pobedu Partizana. Milovanović uspeo je nekako da prođe pored Mihajlova, ali Bajić je intervenisao ispred Đokića. Basta sporiji od Lazića, sada Jovetić, još jednom lopta ka Lazetiću. Evo velike prilike za Lazetića. Lazetić i brani sada Ranđelović s pravom ljut na svoju odbranu. Mogao je u finišu Partizan da još ubedljivije, još drastičnije pobedi Crvenu zvezdu, da nije eto bilo sada Ranđelovića, to je bio i peti pogodak Partizana. Korner za Partizan. Još jednom lako primio loptu u 60-tercu Crvene zvezde po grani Partizana. Smiljanić, Lomić. Na kraju ipak bilo ofsajda. Bilo lopta za Crvenu zvezdu. Još jedan sudar, Burzanović i čini se Rukavina ili Bajić, ipak lopta za Crvenu zvezdu. 90 minuta u toku, ali mislim da će se igrati još 4-5 minuta s obzirom na ovaj prekid kada je nedostajala korner zastavica. Razigrani igrači Partizana. Tadeu. Lopta ponovo za Crvenu zvezdu. Prekršaj nad Purovićem, ali to su već sada manje bitni detalji. Ipak 5 minuta, dakle, do kraja susreta. Burzanović. Burzanović. I od njega se mnogo više očekivao na ovom derbiju. Ovo je rekao da njega su najozbiljnije motrili fudbaleri Partizana u prvom poluvremenu, kada se zapravo nije mnogo igralo, ali je u tom delu već bilo nagoveštaja da će crno-beli uspeti u svojoj nameri da konačno pobede na stadionu Crvene zvezde. I ono što ovaj derbi jeste doneo, to je zaista veliki broj pobedaka, iako u prvom poluvremenu se igralo dosta loše i s jedne i s druge strane. Čini se da je taj vodeći pogodak crno-belih i otvorio ovu utakmicu. Međutim, iako je bilo, dakle, 5 pogodaka, iako je Partizan sasvim zasluženo pobedio, jer je bio ubedljivo bolji u većem delu susreta, i dalje mislim da se ne može govoriti o nekom ekstra kvalitetu koji smo videli na ovom večitom derbiju, ali sve čestitke igračima Partizana i treneru Đukiću za pojedine akcije. I evo sada ima Burzanovića, Burzanović i gol Igora Burzanovića, 4-2, tek toliko da ublaži
poraz svoje ekipe i da postigne još jedan gol u crveno-belom dresu, ali 2-4 na kraju. Eto, videli smo 6 pogodaka posle nekoliko derbija gde nije bilo golova, danas čak 6. Evo još jedan put ovog gola Burzanovića. Milovanović je dobro asistirao svom saigraču i pored Kralja, pored Ivice Kralja šutirao je Burzanović i postigao pogodak. Intervencija Spasića koji je zaustavio igru. Sudija Spasića prekršaj u korist Partizana. Još vidite 2,5 minuta će se igrati. Jovetić, ponovo prostor, Zajić stiže, Zajić, evo šanse, evo prilike i nema petog gola za Partizan. Odbrane ne postoje u ovom finišu, naročito Zvezdina. Zajić je imao veliku šansu sada da i on postigne gol na ovom derbiju i da je to Partizan ponovo dođe do 3 gola prednosti i tako verovatno i završi ovaj derbi, ali manje ili više videli smo jednu nemoćnu Crvenu Zvezdu sa mnogo propusta u odbrani i sigurno je da će u nastavku sezone trener Bajević menjati dosta toga u svojoj postavi. Što se Đukića tiče, njegov trenerski debi na večitom derbiju i uopšte njegov debi na večitom derbiju protekao je po njega i po Partizanu zaista znanom tonu. A ono što je Partizan danas pružio je potpuno drugačije od one igre koje su crno-beli prikazivali tokom prvog dela šampionata tokom jesene sezone. Evo, Burzanović je još i napadnik u tim Rukavina je bio brži, faul Igora Burzanovića. To je sada protestno kod sudije Spasića, međutim evidentno da je Crvena Zvezda učinio prekršaj. Ulazimo u poslednji minut igre. Evo tog faula Burzanovića koji se potakao, odnosno mnogo prekočio Antoniju Rukavinu. Ponovo lopta za crno-bele, ali zbog ofsajda i mislim da će uskoro označiti kraj meča sudija Miroslav Spasić. Meča u kojem je Partizan zasluženo došao do važne pobjede. Razlika će sada biti smanjena na 9 bodova između većih rivala. Crna Zvezda i dalje ima veliku prednost, ali Partizan je pokazao da popravlja igru, da dolazi do dobre igre, prepoznatljive igre i zaslužena radost i Đukića i njegovih saradnika. Zaslužena pobjeda Partizana u 128. večitom derbiju sa ubedljivih 4-2, a da su u nekim situacijama imali više koncentracije u finišu meča. Igrači Partizana su mogli da ostvare ubedljivi trijumf. Crvena Zvezda odavno nije bila ovako nemoćna, slaba u duelima sa velikim rivalom i sigurno je da će stručni štab šampiona imati o čemu da razmišlja i na čemu da radi u narednom periodu. Šampionat ovom pobedom Partizana ipak postaje interesantniji. Evo, dok gledamo kako se raduju navijači Partizana, da vas podsjetim da su to ispunili obećanje dato navijačima da će kompletnu opremu podeliti njima ukoliko triumfuju na stadionu Crvene Zvezde, a to su i uradili, rekoh, zasluženo, ubedljivo sa 4-2 i da vidimo da li
je neko od aktera ovog derbija spreman da da svoje impresije, dok to čekamo da pogledamo još jedne golove. Ovo je trenutak kada je postigao Miloš Mihajlov prvi gol na utakmici i nagovestio trijumf Partizana u 39. minutu, ali da čujemo. Evo pored nas gospodin Đurovski, recite nam vaše prve impresije posle ove utakmice. Pa nema puno toga da se kaže, mi smo slabo ušli u utakmicu, tako smo i završili. Partizan je jednostavno danas bio bolji, pobedio je, da im čestitam. Mi smo ipak dalje na prvi na tabeli, 9 bodova je razlika i ja mislim da ćemo sad čuvati do prednosti biti šampioni na kraju. Čime vas je Partizan iznenadio, odnosno zašto je Zvezda bila ovoliko loša danas? Pa igrali su agresivno od početka, mi nismo uspeli da pronađemo našu pas igru i mislim da je to bio ključ uspeha Partizana. Šta ćete raditi u nastavku, bez obzira na tu veliku bodovnu prednost? Ovo nije igra kako bi šampion trebalo da pokazuje. Pa dobro, napravit ćemo analizu pa ćemo vidjeti. Ja kažem, još uvijek čuvamo tu bodovnu prednost od 9 bodova, vidjet ćemo kasnije kako će biti. Hvala puno. Čuli smo dakle Boška Đurovskog, pomoćnog trenera Crvene zvezde, a mi gledamo nastavak goleade na Marakani večeras. Ovo je onaj drugi gol Partizana kojim je gostujući tim došao do vodstva u 57. minutu. Prethodno je Castillo izjednačio, a onda je na 3-1 posle ove akcije i promašaja Lazića prednost Partizanu doneo i povećao rezultat Nebojša Marinković i već tada je to u 66. minutu bilo jasno da će Partizan trijumfovati. Do kraja susreta, međutim, postignuta su još dva pogotka. Odbrana Crvene zvezde se raspala i to je pokazao i iskoristio i Žarko Lazetić ovim pogotkom u 86. minutu, kada je bilo već velikih 4-1 za Partizan, a donekle čast Crvenoj zvezdi. Spasao pogotkom u poslednjim trenucima utakmice Igor Burzanović, koji je postigao drugi meč zaredom pogodak za Crvenu zvezdu, ali gol za razliku od onog protiv Bežanije koji je sada postigao nije mnogo toga doneo crveno-belina, osim nešto blažeg poraza 2-4, konačan rezultat meča, zaslužen trijumf Partizana, zaslužena pobjeda crno-belih koji su uspeli da stignu do pobjede u prvenstvenoj utakmici na Marakani nakon više od 10 godina, odnosno da posle skoro 6 godina prvi put uopšte pobede ekipu Crvene zvezde. Dakle, šampiona će biti u svakom slučaju interesantni u nastavku. Posle 18. kola razlika između Partizana i Crvene zvezde smanjena na 9 bodova, a uoči nastavka sezone iznosila je, podsjetit ću vas, između ove dve ekipe čak 14. Dakle, Crvena zvezda je loše počela položiti deo šampionata, ali čuli ste i Boško Đurovskog koji smatra da je ta prednost koju crveno-beli trenutno imaju još uvek dovoljno ubedljiva. No, u svakom slučaju, igra koju su igrači Crvene zvezde pokazali i danas i na prethodnoj utakmici nije bila onakva kakvu završavaju, odnosno kakvu priželjkuju navijači Crvene zvezde. Dakle, toliko sa stadiona Crvene zvezde posle 128. večernjeg derbija. Hvala na pažnji i prijatno. Kameri, dok vam čestitam, evo ovde, morat ćemo malo da se pomerimo, dok vam čestitam na ovoj pobedi Partizana. Najavili ste pre utakmice, ako Partizan pobedi, najavljaju i kandidaturu za drugo mesto, međutim ova pobeda izgleda mnogo više od toga, zar ne? Pa jeste, zaista ja sam prezadovoljan, presrećan, pogotovo što su moji momci pokazali da su pravi kad to treba i zaista ja im čestitam na hrabrosti i odvažnosti. Zaista smo odigrali jednu dobru utakmicu, znači od prvog minuta išli smo protivnika, znači znali smo da mi moramo ovdje idemo na pobjedu, znači da nismo imali šta da kalkulišemo i od prvog minuta smo izašli tako.
Partizan je iznenadio navijače, odavno nije ovako igrao. Da li je vas iznenadio ili ste baš stvarno verovali da vaši igrači mogu ovako da odigraju? Verovao da vam kažem, ovo je jedna zaista fantastična grupa i možemo da igramo dobro ili loše, ali ova grupa uvek daje maksimum i to je da meni najbitnije. Hvala puno. Hvala i vama.